Lijep pozdrav, dobrodošli u još jedan podcast Poslovni svijet, ja sam Ilija Jandrić. Ovoga tjedna u ovom podcastu razgovaramo o tržištu nekretnina i to ne bilo kakvih, nego onih luksuznih čije cijene idu u milijune. Moj gost je danas Goran Pikunić, direktor tvrtke Libertas Homes, specijalizirane za luksuzne nekretnine. Dobrodošli. Hvala na pozivu, dobar dan. Evo, rekao sam uvodno, dakle, specijalizirani ste za luksuzne nekretnine. Ova tvrtka posluje koliko već? 2 desetljeća? Pa poslujemo preko 20 godina, ja sam u poslu 22-23 godine i na neki način mislim da to što sam se rodio u Dubrovniku na neki način ima veze s time da sam imao sreće da sam se ušao u taj svijet luksuznih nekretnina igrom slučaja, jer nakon dugog niza godina rada u nekretninama, nakon nekoliko većih prodaja nekretnina, to se samo od sebe dogodilo i sada zaista posredujemo pri prodaji najskupljih nekretnina u Hrvatskoj. Kažete, rođeni ste u Dubrovniku pa vas je to na neki način usmjerilo. Kolika je prednost baš za posao koji radite, taj Dubrovnik, to dubrovačko područje koje je toliko atraktivno turistički? Pa ne znam koliko sam ja mjerodavan za to reći, jer sam nekako lokal patriota i volim svoj grad i kraj. Mislim da je to na neki način zaista prednost, jer u Dubrovniku je na neki način sve puno lakše, bar meni. To je jedan mediteranski biser koji privlači, plijeni strane kupce i oni nakon nekoliko dolazaka u Dubrovnik, većina njih traži svoj novi dom u Dubrovniku. I mislim da je na tržištu puno lakše raditi sa stranim kupcima nego na kontinentu u Zagrebu sa domaćima i cijene su puno veće, sve nekako ležernije, lakše. Očito isplativije onda je. Pa vjerovatno isplativije, da. Tako da mislim da taj faktor sreće mi je puno pomogao. Da, faktor sreće i eto to podneblje kažu čovjek ne bira gdje će se roditi, ali evo vama to nekako koristi i u poslu. Pročitao sam u vašem intervjuu prije 2 godine podatak da ste prodali više od 1000 nekretnina vrijednih oko 1 milijardu eura. Pa evo sad 2 godine kasnije koliko se ti brojevi promijenili? Teško je sad tu reći taj iznos oko 1 milijardu eura, to su moji kolege zbrajali i ja čak mislim da su malo i pretjerali, ali nismo daleko od te 1 milijarde eura. Ali je preko 1000 nekretnina, to je svakako dosta preko 1000 nekretnina. A opet kažem, u velikih par projekata značajno promijeni te iznose, te financijske naknade i te brojeve. Tako da to sve jako lijepo zvuči, ali iza toga stoji naporan rad. Dugogodišnji naporan rad i onda nakon dugih niza godina to je na neki način, dogodi se kroz par prodaje neka kruna karijere u kojoj sam, prodao Knežev dvor na Lopudu i kada smo prodali prvi Knežev dvor, odnosno jedini Knežev dvor u Hrvatskoj, onda su sve medijske kuće na neki način bile zainteresirane, to su prenijele i onda sam ja u nekom intervju dao nekih još par podataka što smo drugo prodali i dogodilo se to da su nas klijenti prepoznali kao prodavatelje luksuznih nekretnina, što na neki način meni je pomoglo u poslu, ali je to mi je na neki način čak malo i odnemoglo. Jer, pa recimo dogodila se situacija da jedan moj prijatelj prodavao je stan i javio mi se i traži mi savjet da je dao nekoj drugoj agenciji i da je bio malo nezadovoljan što ja sad preporučam i tako dalje. Ja sam ga pitao prvo zašto mene nisi kontaktirao, dovoljno smo prisni da ga to mogu pitati. Pa vi se ne bavite tako sitnim stvarima, što je mene šokiralo. I onda smo napravili brzi sastanak u uredu i htjeli smo se našim sugrađanima, klijentima na neki način prezentirati kao agencija koja prodava sve i nekretnine, male stanove od 100, 120, 130, 150 tisuća eura i pokušali smo poslati malo jasniju poruku da su nama svi bitni i sve vrste nekretnina. Pogotovo zato što percepcija javnosti je da se to prodava svaki dan, da se prodavaju deseci nekretnina mjesečno i tako dalje, a u biti stvar je malo manje
sjajna. Duže traje, tako je, znači proda se jedno 4-5 najviše luksuznih nekretnina godišnje, što je super, ali opet nije to onako kao što ljudi to misle, znate. I onda kad se prodaju veće nekretnine... Onda vam trebaju ove obične, je li? Naravno, to je uvijek ono bitno, znači kada se prodavaju, bitno je prodavati sve. Jer tih 4-5 luksuznih nekretnina kada prodate, onda ti klijenti traže malo manje provizije, taj proces cijeli duže traje, puno ste više posvećeni tome, onda nemate vremena za neke druge stvari. Mi imamo 2 tima u redu, tim koji se bavi samo luksuznim nekretninama i tim koji prodaje stanove i kuće do $500,000-700,000 eura. Kad spominjete timove, koliko imate zaposlenih? Pa mi sada imamo 10-ak zaposlenih. Jesu svi u Dubrovniku ili? Nisu, mi se širimo, u Zagrebu smo otvorili ured prošle godine, radimo na Korčuli, radimo u Splitu, u Splitskoj županiji, želimo se proširiti na cijelu Hrvatsku sljedeće 2 godine i na tome sada strateški radimo, tako da se nadam da ćemo nekoliko godina imati pokrivenu cijelu Hrvatsku, tako da ćemo nekoj velikoj stranoj kompaniji moći ponuditi cjelokupne usluge kada nas traže kao strateškog partnera. A klijenti su znači uglavnom stranci, je li? Pa nama su klijenti uglavnom stranci, iako, opet kažem, radimo naravno većinom s domaćim ljudima, jer nama su klijenti domaći ljudi koji prodaju nekretninu, prvenstveno. Jer odale sve ide, točno. Tako da, većinom su stranci, ali u zadnje vrijeme jako se povećao interes Hrvata ili stranaca, kako bih nazvao možda iz nekih drugih zemalja koje su iz ovog, ajmo reći, iz regije, recimo iz Bosne i Hercegovine, jako puno kupuje klijenata. Znači ima bogatih i u Bosni i Hercegovini. Ima jako bogatih u Bosni i Hercegovini. Ima bogatih svugdje, naravno. Ma naravno, ali evo njima je, što je tu poanta? Dobro, njima je Dubrovačko primorje jako blizu. Jako blizu i Dubrovnik je jako atraktivan sam po sebi i onda imaju 2 opcije, Dubrovnik i Zagreb. U Zagrebu kupe stan, a onda dalje većina investicija žele da bude u Dubrovniku. Tako da vlasnici velikih kompanija, prije to su bili prvenstveno Hrvati iz Mostara, ali sad su i sve ostalih dijelova Bosne i Hercegovine, jer mislim da smatraju da svoj novac žele na neko mjesto smjestiti koje je sigurno i dovoljno atraktivno, koje će uvijek biti atraktivno. Jer ako oni ulaže, ne znam, u Bosni i Hercegovini, smatraju da je to još uvijek, nažalost, nesigurna zemlja za ulaganje i kako oni vole reći, za parkiranje kapitala. Da, ima puno, dakle, ne samo u Dubrovniku, evo i Makarska, pa i gore prema Splitu, vlasnika nekretnina iz Bosne i Hercegovine. A iz kojih još drugih zemalja imate kupce? Uglavnom, reći. Ja sam, radili smo jednu analizu, najviše u zadnjih 2-3 godine je skupljih nekretnina se prodalo klijentima iz SAD-a. Oni su nas prepoznali kao jedno tržište, ima novo, koje je za njih još uvijek to jeftino, iako mi više nismo jeftini. Oni cijene sigurnost, cijene tu jednu atmosferu maloga grada, a opet da se ugodno osjećaju u njemu, a opet da nije premali. Cijene to što niko ih previše ne smeta. Znači, ako su i poznate osobe, oni normalno sjede na Stradunu. U Hrvatskoj, posebno u Dubrovniku, puno je poznatih dolazilo i šetali su sa Stradunom, pili su kavu i nije bilo paparaca, niko ih nije metao. Tako da vidim da se osjećaju ugodno i na nekako osjećaju se obično, što njima jako godi. Evo kad sami spominjete poznate osobe, koliko slavnih ima među klijentima? Ne morate govoriti njihova imena, ali recimo imate li imamo baš jako prepoznatljivih glumaca, sportaša, glazbenika? Znači imamo jako puno poznatih, pogotovo Hrvata, sportaša koji su naši klijenti. Naravno nije korektno ni poslovno da spominjem njihova imena niti ću, ali dobar dio njih je kupilo u Dubrovniku nekretninu. Neki su kupili, i ne zna se da su kupili tu nekretninu. Iako cijene to što već imaju nekretninu u Dubrovniku nekoliko godina, to nigdje nije se pojavilo u javnosti. Tako da ima ih dosta, ali ima jako puno bogatih ljudi za koje se ne zna. I koji žele ostati anonimni. I tako, žele ostati anonimni. Ja sam nedavno imao jednu ponudu za jednu kuću u Dubrovniku. Klijent mi je dao ponudu 30 milijuna eura.
I jeste prodali? Nisam, nažalost. Što ne želi vlasnik? Vlasnik nekretnine je odlučio da neće prodati kuću. Njemu je bitnije njegovo vrijeme provedeno u toj kući nego novac. I nažalost po mene, evo na sreću po vlasnika nekretnine, da se nekretnina nije prodala. Znači, a o kakvoj je kući riječ? To je jedna prelijepa kuća. 30 po mom mišljenju, to je vjerojatno vila ili tako što? To je po mom mišljenju najljepša nekretnina u Dubrovniku. Najluksuznija, najbolja, na najljepšoj lokaciji i tako dalje. I prodavatelj je odbio. Znači, iako on kuću nije prodavao zvanično, ali je smatrao kupac, kada da takvu ponudu, da će to biti gotovo sigurno prodano. Znači, mi smo razgovarali. Koliko je tih 30 milijuna eura što je on ponudio iznad možda neke tržišne cijene? Pa ja bi tu nekretninu procijenio na 20 milijuna. 15 do 20, to je bila rekordna prodaja vjerojatno u Hrvatskoj za tu nekretninu, za bilo koju kuću, ali ja sam klijentu rekao da to nije na prodaju, da pokušamo naći neku drugu nekretninu, no on je želio jednostavno dati ponudu za koju je smatrao da obara s nogu. I nažalost po mene ta se kupoprodaja nije odvila, ali evo, ja se nadam... Nije želio nijednu drugu vilu. Pa evo, mi tražimo i dalje. Da. To vas hoću pitati. Što klijenti najčešće, evo takva bogata klijentela, što najčešće traže? Kakav vid kuće, vile i gdje, na kakvoj lokaciji? Što dakle to mora imati da bi vrijedila 15-20 milijuna eura? Pa oni traže prvenstveno što nema. To je po nas i po mene najveći problem. Dubrovnik, pa Hrvatska, Zagreb, to je jedno jako malo tržište. I takvih luksuznih nekretnina na lijepim lokacija imate 3, 4, 5. Ja bih rekao u cijeloj Hrvatskoj. Ono što traže najbogatiji. I kada neko takvu kuću sagradi, napravi, i ona ima svu opremu moguću koju takvi klijenti traže, onda ta kuća, s obzirom da nemate na ponudi ništa što je približno dobro tome ili još jednu ili dvije kuće, onda se možete nadati takvim vrtoglavim cijenama. Znači, prvenstveno je bitno da ta kuća ima bar 400 kvadrata, 300, 400, 500 kvadrata, da ima veliku okućnicu. Najbitnije njima od svega je privatnost. Dobra lokacija, blizina grada, pogled na more. Ako nije pogled na more, da je u odličnoj lokaciji i to je jako teško. To je jako teško pronaći. Da, privatnost im je bitna. Dakle, treba li biti blizu grada, pogled na more, a opet van pogleda ljudi, je li? Tako nekako. To je jako teško pronaći. Znači, a oni su navikli da, recimo, pogotovo u Sjedinjenim Američkim Državama, da oni će se javiti svome brokeru, svome agentu, da će nam pokazati 15, 20, 30 nekretnina. I svako mjesec, 2, 3 dana će on ih zazvati, pokazati još 2, 3, 4. Ja ih ovdje zovem svako 2 godine. I ja imam listu od 20 klijenata koji traže nekretninu od 10, 15, 20 milijuna eura, 5, 7. I u biti meni nedostaju ponudi dobrih nekretnina. Meni kad dođe dobra, odlična nova nekretnina, tada onda obavještavam svoje klijente. To nigdje nemamo na webu, to nemamo na nikakvim oglasnicama. To je naš kontakt preko mobitela, preko e-maila i tako dalje. I sada recimo u zadnje vrijeme interes mojih klijenata se pojačao za Zagreb, za jedne lijepe, luksuzne, fine stanove koji su u novim zgradama, imaju parkinge, garaže, znači liftove u novogradnji ili luksuzne vile na odličnim lokacijama. I mislim da su klijenti prepoznali Zagreb kao jedno buduće regionalno središte. Regionalno središte za posao. I sad jedna pojačana gradnja u Zagrebu, pogotovo u ovome predjelu Radničke ulice, da će donijeti jedan novi val koji će pomoći gradu Zagrebu da postane zaista, da se pozicionira kao poslovno središte cijele regije. Jednu ste nekretninu prodali po cijeni od 60.000 eura za kvadrat. Je li to taj Knežev dvor? Ili... Ne, nažalost nije. To je maksimalna do sada cijena. Da. A to je vjerojatno najveća cijena u Hrvatskoj. Tada već bila, ne vjerujem da se nešto promijenilo. To je bio poslovni prostor na samome Stradunu. To je najljepša ulica na svijetu za mene. I taj poslovni... 60.000 eura metar četvorni. Pa koliko kvadrata ukupno imao prostor? Pa nije bilo previše, ali
30-40 kvadrata poslovni prostor. I znači, ali recimo u mojoj... Što je otvoreno u tom prostoru? Nebitno. Ali, ne morate mi reći naziv kompanije, nego djelatnost. Pokušavam shvatiti kako mu se isplati. Pa, vidite, znači, ja od kad radim ovaj posao, ja sam imao 2 puta poslovni prostor na Stradunu da se prodaje. Ili 3. I to je jako velika rijetkost. I u tom trenutku nije poanta hoću li ga prodati, nego koga ću nazvati. Jer se rijetko prodaje. Tako, jer takve kupce imamo. Znači, koga ću... Isto kad se pojavi jedna vila izuzetna koja je na tržištu, koja ima približno realnu vrijednost, nije poanta da li ću ja tu vilu prodati, nego koga ću prvog nazvati. Eto, to je znači... Kako onda odlučujete? Ma dobro, tokom niza godina mi stvorimo određena i prijateljstva. Ma ne, mi ne smijemo licitirati, no ni korektno, ni poslovno. Znači, javim se svim klijentima, znate, neko ne može doći sljedećih mjesec, 2 dana, onda on vjerovatno nije u mogućnosti da brzo reagira i tako dalje. Ali tokom niza godina poslovanje razgovara s takvim klijentima, mi postajemo prijatelji više, znate. Iako mi nismo po nekom u poslovnom smislu jedni drugima, nisam ja njima rame do rame, ali jako se lijepo družimo i volim provoditi vrijeme s takvim ljudima. Jako puno sam naučio svojih klijenata, tako da, eto, znači, kad je mala ponuda, onda cijena raste. I takve nekretnine, znači tu nema opravdane, znači, isplativosti na koga kupi takav poslovni prostor. Ali tu novac čuva kao u švicarskoj banci, ima određeni prinos. Ja uvijek volim reći da nekretnine koje su najbolje za kupnju su one koje vi možete prodati u 15 minuta, one koje donose prinos određeni, bar 5%, i one koje imaju potencijal rasta. Tako da u biti tu je filozofija vrlo jednostavna, treba samo čekati i biti strpljiv. Kako onda objašnjavate, sad ne govorimo o luksuznim nekretninama, nego općenito o običnim stanovima, ovakav porast cijena zadnjih godina? Je li ponuda uistinu manja od potražnje pa zato? Ili kako jeste. Ponuda je... Ne znam, da stan koji je prije 10 godina u Zagrebu imao kvadrat 2000, sad ide i do 4000 eura. Točno. Znači, ponuda je jako loša. Kako i na moru, što vi ovdje u Zagrebu volite reći, tako i u Zagrebu. Mala je količina dobrih stanova koji se nalaze na tržištu. Problem, to je teško je donijeti jedan sud što je točno problem, ali problema ima više. Znači, prvo, cijena gradnje je jako skupa. Cijena zemljišta je enormno porasla. Vlasnici zemljišta prodavaju zemljište za neki novac koji je neopravdan. Kada investitor kupi takvu parcelu i sagradi zgradu, i ako će staviti bolje, kvalitetnije materijale i ko računat neki svoj rizik, ko računa kamatnu stopu koja njega košta, koliko ga košta novac, i ko računa svoje neko vrijeme, i kad se ta zgrada sagradi, i kad se plati PDV državi, na kraju na nekim projektima ne ostaje jako puno novca. Pogotovo ako je zgrada manja i manje su površine, onda tu nema nekog velikog prostora. A ljudi misle da je to strašan novac, da je to... Kad pogledate rizik u koji ti investitori ulaze, nije to uvijek baš tako sjajno. A sad, kad je cijena gradnje jako velika, jednostavno novogradnja je preskupa postala, naravno da jest za naše ljude, ali dogodio se potres koji je na neki način izolirao jedne stanove uopće s tržišta. Oni nikoga nisu zanimali stanovi centru jedno vrijeme. Zatim, evo, događa se i to da nažalost, da li su neke cijene opravdane ili ne, teško je reći, ali ja čak mislim da jesu. Ako je neka zgrada zaista građena po visokim standardima i ako je cijena 5, 6, 7, ja smatram da je to opravdana cijena, ali ako dobijete onu kvalitetu za taj novac. Problem je što određeni investitori grade loše stanove po niskoj kvaliteti, oni to zamažu, završe s najjeftinijim materijalima i onda se prodava skupo. Ali ako neke renomirane tvrtke prodavaju vrhunske stanove i nude sve održavanje, onda to je dobro ulaganje. Kako znati razlikovati to dvoje? Fušeraj od kvalitete?
U Zagrebu se prave tvrtke, one su se na tržištu pokazale kao najbolje. To nema dvojbe, to svak zna koje su to firme. 2-3 firme postoje u Zagrebu. Kada kupite stan kod njih, to je onda kao da ste stavili novac u švicarsku banku. Znači, ako kupite stan u VMD-a, znači to je to. Sad, naravno, ponuda potražnja ima svoje pravila, tržište je slobodno, cijene rastu, ali s druge strane, kako omogućiti priuštivo stanovanje mladima i pogotovo mladim obiteljima uz ovakve cijene? Jer sad čak ni da oboje uzmu kredit, teško će kupiti stan. Vidite, u Zagrebu tu postoji olakotna okolnost, postoje neka područja koja su malo van Zagreba, pa tamo su cijene jeftinije. U Dubrovniku je problem malo konkretniji, jer mi nemamo, znači malo dalje od Dubrovnika su cijene još uvijek 4-5. Nema manje atraktivnih lokacija. Znači, i te manje atraktivne su jako skupe. Da. Sada, u Dubrovniku vi uopće nemate mogućnost da razmišljate da pođete što dalje, da je cijena manja. U Zagrebu to imate, pa imate neku opciju. Ali u Dubrovniku svako može raditi, zaradi ekstra. Koliko je prosječna cijena kvadrata stana u Dubrovniku sad? Pa ja mislim da se u Dubrovniku ne može kupiti solidan stan ispod 4.000 eura. Solidan. Pa čak i van grada. Znači stanovi... Znači to je minimum neki? Pa skoro da. Skoro da. I to je, ali na neki način smatram da se problem može riješiti ne s nekim subvencijama. Iako nije moje da govorim kako će se problem riješiti, jer i bio je tu Trust mozgova koji je pokušao riješiti taj problem, donijeli su dosta nekih rješenja, ali s jednim rješenjem pomažemo jednoj skupini, ali to rješenje podiže cijenu nekretnina. Ali ste pomogli jednoj skupini, ne znam, mladima, ali nekome ste smanjili cijenu, smanjili PDV, nešto ste odradili. To je onda država davala subvencionirane kredite. Tako je, ili recimo PDV ili PDV vraća, onda novogradnjima još raste cijena. To je sad, to su teme za ozbiljne analize i mi to, ja na to ne mogu sigurno utjecati. Tako one stvari koje ne mogu utjecati, onda se s njima previše ne bave, nego jednostavno prihvatim kao takve i onda se prilagodim tržištu. Ali je, po mom mišljenju, najbolje rješenje su banke. Znači, kad bi se krediti davali po 1% mladima do 35 godina, ili koji rješavaju svoje stambeno pitanje, onda bi to bio ključ. Jer kad pogledate koliko mladi plate investitoru, plate stan, a koliko plate banci, kad se to izračuna, onda je to šokantna spoznaja. Znači, ako vi kupujete stan, drugi, treći, četvrti, pa vi platite 4, 3, 5, 7% kamatu. Ali ako vi kupujete prvi stan, pa zašto se ne može naći neko rješenje? Pa bar s nekom hrvatskom bankom, ne znam uopće, ali onda postoje neke druge regulacije unutar bankarskog sustava, da li je to moguće i tako dalje, da li Evropska unija to dopušta, ali kada bi mladi do 35 godina, oni koji rješavaju svoje stambeno pitanje ili 0,5 kamatnu stopu, mislim da bi to više potaklo mladi, olakšalo im. Jer znate što, vi kupite stan za 200.000 i plaćate ratu. I onda ga prodate ako imate neki problem. Opet za 200, prodate ga 190. Ako ste vi plaćali ratu 10 godina, platili kamatu, vi ste platili sad ogromnu kamatu, vi ste ušli u neki mlin iz kojeg ne možete ni izaći. A ovako je puno lakše. Što mislite o ideji, a ima u nekim gradovima se i to predlaže pa i planira, o gradnji stanova za najam? Dakle, da grad napravi zgradu gdje bi samo iznajmljivali se stanovi, da bi se na taj način pokušala malo izbalansirati cijena na tržištu. Ja smatram da je to odlična ideja, ali za takve investicije ja vidim financijsku isplativost samo grad, odnosno jer grad ne radi na principu financijske isplativosti. Grad je servis građana i onda oni rade takve stanove da bi olakšali svojim građanima, mlađoj populaciji. To bi gradovi Republika Hrvatska i tako dalje u suradnji sa županijama mogli naći neki modalitet. To bi bilo sjajno rješenje uz ove kamatne stope da su jako niske. Mislim da je to dobra stvar. Ali opet trebalo bi naći neko područje gdje bi se GUP-om uredile neke nove zone stanovanja za mlade i gdje bi se onda opet sagradila škola, vrtić, ceste.
Nova naselja. Nova naselja, točno, planski. Jedan od problema ovoga o čemu govorite i čime se zapravo i bavite, a to je ta prodaja luksuznih skupih nekretnina, je gentrifikacija. Pa evo, tko uopće danas živi u Dubrovačkom starom gradu zimi? Pa evo, nažalost, malo ljudi živi u Dubrovniku, u gradu, mi rećemo to u gradu. Grad Dubrovnik je radio dosta nekih mjera koje su poticale naše sugrađane dosta živjeti u gradu, ali nije lako živjeti u gradu. Jedan dio njih se iselio, pa su onda na kraju se vratili, jer toliko vole grad, oni su saživjeli sa gradom. Ali je jako teško. U gradu, ja ne znam živi li sad, pa vjerujem da ne živi više od 1000 ljudi, nisam siguran. Možda sam pretjerao. Znate što, stanovi u gradu su postali kao poslovni prostor. Vi imate stan, apartman, imate stan 100 kvadrata, predjeljuju se u 4 sobe i ljudi to iznajmljuju. I onda vi imate jedan prihod koji je jako ozbiljan i onda od tog prihoda vi kupite stan na drugom mjestu i to vam je kao poslovni prostor. Znači, stanovi u gradu su postali poslovni prostori. Ali postoji jedna dobra strana te negativne priče, je da grad je nakon rata bio polusrušen. I država, i grad uložili su određena sredstva za neku obnovu, je li tako? Ali ljudi, kad su vidjeli da se od tih kuća, zgrada može dobijati novac, svi su krenuli i obnavljati i iznajmljivati. I moj grad sad izgleda savršeno očuvan. Ljudi kad dođu ne mogu vjerovati stranci kako je očuvan, kako je svaki kamen na mjestu. Ali zašto? Tome su pridonijeli i građani koji su svoj novac u šteđevine dizali kredite i obnavljali svoje stare kuće. Neki su kupovali te razrušene trošne kuće i radili su od njih stanove, apartmane, mini hotele za turističko iznajmljivanje. I sad taj grad izgleda jako lijepo, uredno, obnovljen je. Svi su krovovi novi. Tako da sve to što je negativno ima i neke dobre posljedice, da je to sve jako uredno. Tako da... Sjećam se kad sam prije 20 godina obilazio Dubrovačke zidine, da sam mogao vidjeti odmah uz zidine kuće gdje se sušio veš na štriku. A to ćete još uvijek vidjeti. Ima toga još. Ja se nadam da će se još uvijek vidjeti to koliko god nama zvuči ovako malo, ali to je neki štih, šarm. Znači nije potpuno nestalo? Nije potpuno nestalo i neka toga bude, ja volim to vidjeti. Recimo, Dubrovačke zidine se konstantno obnavljaju. Mi imamo i Društvo prijatelja Dubrovačke starine koje se bavi obnovom spomeničke baštine i to isto doprinosi. Znači, grad Dubrovnik je jako senzibilan po tom pitanju i izdvaja ozbiljna sredstva za obnovu baštine. Tako da ta baština je neprocjenjiva. Ja sam recimo prodao nekoliko ljetnikovaca koji su bili u privatnom vlasništvu. Izgradnja, rekonstrukcija takvih ljetnikovaca košta jako, jako puno. Tu nema povratka investicije. To morate kupiti ako zaista volite grad, ako želite tu živjeti, ako želite obnoviti neki lijepi ljetnikovac da bude vaš dom, jer inače to nema smisla. Kad bacite to sve skupa na papir, što se reče, tu računice nikakve nema. To bolje da ne znate koliko se koštala obnova. Ljetnikovci su velike vile, je li tu ima... Ako se nije ulagalo, to treba skoro od početka obnoviti. Pa evo recimo... Što je bilo s onim na Šipanu što ste prodavali? Jeste prodali? Evo, taj ljetnikovac je još uvijek u prodaji Skočibuha. Je cijena? Pa eto, to ne bi sada, nije mi ne volimo zato što smo došli do nekih korekcija i sada smo čak u jednoj, ajmo reći, pregovorima za kupnju, pa ne bi to volio spominjati. Ali takav jedan ljetnikovac obnovljen vi ne možete kupiti ili ispod 5-6 milijuna eura, 7. A spominjalo se baš 5 milijuna za to pitanje. Tako je, znači, ali taj oko 5 milijuna koji je već rekonstruiran ima i on se nalazi na otoku. I onda je to jedini mali problem zašto on već nije prodan. Zato što se nalazi na otoku i komunikacija je jako otežana. Jako je otežana, ako je grubo vrijeme, ne možete poći s otoka. Ljudi koji imaju taj novac, oni vole biti komodni. Znate, oni žele biti, ako im se nešto ne sviđa, poći na ručak, a na otoku u zimi nemate restorana, nemate ništa. I sad to je mali problem.
Tako da što se tiče tog ljetnikovca, ovi koji se nalaze na kopnu, evo recimo sad jedan klijent isto Amerikanac, on je kupio jedan ljetnikovac, Ohumučević Bizaro, to je prekrasan ljetnikovac, 15-20 km od Dubrovnika i on će svoju obnovu uložiti nekoliko milijuna eura. To je jedna ladanska kuća, tu su bije Stela Dubrovačka, odlazili su ljeti na odmor na neki način. I tu jednostavno morate voliti taj način života i imati poprilično veliki novac da za tih mjesec, 2 dana koji ćete tu provesti, jer održavanje same te kuće godišnje košta možda 300-400 tisuća eura, minimalno. Cijene jednog stana. Pa vi imate ogromne vrtove koje trebate početi, trebate kamen mijenjati, trebate fasade. Treba radnika, Ma ne treba posluga, ali neko ko će to sve skupo održava, 2 zaposlenih minimalno. Na 10-15 tisuća kvadrata zemljišta, to mislim, da, apsolutno. Kako bi se reklo, i onda uvijek je nešto tu treba, znate, i sad ko sebe bi to rijetko koji. Onda neko dođe mjesec dana tu ili 15 i onda se pita da li mu je bolje biti u hotelu ili tu. Tako da. Znate. Dobro, ali možda pa evo, planiraju neku starost tamo i dočekati živjeti duže. Ljudi nekada investiraju nešto sa srcem. Znači, nekad ne mora biti sve matematika. Tako da ja to cijenim i to se meni jako sviđa. Mi smo prodali jednu nekretninu, odnosno ja sam je prodao jedinu palaču u gradu, u starome gradu, u starogradskoj jezgri, na Stradunu, od ulice do ulice. To je jedina takva palača, od vrha do dna, i kupila jedna jako poznata osoba. Pa ja mislim da taj čovjek nije tu prespavao 15-20 puta. I što, bude prazna ili iznajmljuje? Pa sad iznajmljuje, pa neka dođe, neka mu se sviđa. Tako da, eto, to je tako. Da, to je tako. Kako je došlo do toga da se počnete baviti nekretninama, eto prije 22 godine ste rekli? Pa, znate što... Osim te sreće da ste rođeni u Dubrovniku. Pa u to vrijeme, 2003. znači to je bilo neko, ajmo reći, poslijeratno vrijeme gdje turizam još nije došao do tog nivoa da su ljudi živjeli od turizma. I ja sam završao... Još nije bila snimljena Igra prijestolja, jel? Da, točno. I ja sam si tražio na neki način tražio sam sebi rješenje svog stambenog pitanja. I to je meni bilo najvažnije. Odlučio sam se da ću ići na brod kao mnogi Dubrovčani navegavati, ali mi se ukazala prilika preko jedne moje prijateljice i njene majke da mi daju, ajmo reći, savjet da se počnem baviti nekretninama. Oni su bili duže prije toga 10-15 godina u tom poslu i rekli su mi da u Dubrovniku ne postoji ozbiljna agencija i ja sam uz pomoć njih i uz pomoć njihovih savjeta, ja im se ovim putem još jedanput zahvaljujem gospođi Jasminki Biliškov, počeo se baviti nekretninama, u startu malo manje uspješno, trebalo je malo vremena da to sve krene i evo danas sam tu, ali moja želja da riješim stambeno pitanje, moja želja da kupim neki građanski stan 60 kvadrata, ima na auto, ženu, 2-3 djece, da nemam kredita. To je bio meni kraj svijeta. I kako ste od 60 kvadrata došli do prodaje ljetnikovaca? Pa, znate što, u poslu ja volim svoj posao, ja volim to čime se bavim. Ja kad nemam što raditi, ja kad gledam utakmicu navečer doma, kad sam negdje, ja googlam nekretnine što se prodava po Londonu, po New Yorku, po Los Angelesu, što je izašlo novo. Ja sam stalno informiran jer mene to zaista zanima. Isto kad nekoga zanima nogomet. Ja volim nogomet i gledam utakmice i znam. To je ono što kad ja nemam što raditi, ja to googlam. To googlam, neko čita, ne znam, lista Instagram, ja gledam nekretnine i to me zanima. I moje mišljenje, ako neko želi biti uspješan u svom poslu, prvo treba voliti svoj posao, on treba biti fokusiran. Znači, baš fokusiran, imati fokus i biti ustrajan u tome. I to je onda, to je recimo ta želja za rješavanje stambenog pitanja kod mladih. Danas meni se čini da ti mladi ne rade dovoljno. A mogli bi. Ja govorim za Dubrovnik. Znači, i u Dubrovniku možete raditi poslove koji su plaćeni po 4-5 tisuća eura mjesečno. Bez problema. Ja sam mogu zaposliti 50 ljudi da imaju 5 tisuća eura mjesečno. Kakvi su to poslove? Vrlo jednostavni, bazični. Biti konobar. Toliko se može zaraditi? Da. Vi možete, pa znači ako konobar u dobrom
restoranu ima jednu jako dobru prosječnu plaću hrvatsku i svoj tip. Znači, ali ljudi ne žele raditi. A zašto ne žele? Zašto ne žele? Zato što mislim, to je odličan novac. Tako je, zato što kad sam ja počeo raditi, ja nisam imao izbor, ja sam radio bilo što. Pa ja sam radio kao mladić u građevinskom poduzeću Dubrovnik sa 16 godina, na pik kameru cijelo ljeto. Ja sam radio ljeto prije u pekari cijelo ljeto, da bi si priuštio neke stvari koje ne mogu imati. Moji roditelji su se žrtvovali za mene i moju sestru maksimalno, dali su sve što su mogli, ali neke stvari koje smo mi htjeli iznad toga smo morali sami nešto raditi. Mi nismo htjeli njih još dodatno opteretiti s time. Jednostavno takva su vremena bila ili ne znam. Ali sada neko ne želi, zato će raditi u nekom klimatiziranom prostoru za 1350 eura i govorit će kako je sve skupo, kako je država takva i takva, a mogu im birati neki drugi. Jer s tim poslom dolazi to pa nadalje. Ne morate ga raditi cijeli život, ali radite ga neki period da krenete. Svaki je početak težak, jel? Tu dolazimo do problema radne snage, koja je posebno vidljiva u turizmu i ugostiteljstvu. Apsolutno. Tako da radna snaga, recimo, ako u turizmu ljudi mogu zarađivati, pa nekad jedan dobar konobar, uzet ću samo taj primjer, jer se traži jako puno radne snage, jednom dobrom objektu može zarađivati taj novac. Ja ne znam da li direktor tog nekog hotela ima taj iznos. Sad, to je jedan apsurd možda. To je možda jedan apsurd. Ali taj direktor ne želi raditi posao konobara. A konobar bi volio raditi posao direktora. Da. Sad, ako ste vi riješeni u životu, onda je to super. Ali zašto ne bi mogao početi kao konobar, pa onda završiti kao direktor? Svi žele odmah doći na neko lagodnije radno mjesto. Naravno, govorimo o vrhunskim konobarima, ne sad. Pa govorimo o Dubrovniku, ne govorimo o kafićima, da. Tako je, dobrim restoranima, ali vrlo lako vi možete od jednog mladića koji je samo pristojan napraviti vrhunskog konobara. Znači, ako ste vi vrhunski konobar, onda vi možete postati vrhunski menadžer u restoranu, onda vrhunski menadžer u restoranu ima istu takvu plaću, a ne radi kao konobar. Onda vi možete otvoriti svoj restoran ili možete raditi nekom hotelu koji će vas isto toliko platiti. Kako bi se reklo, ali treba početi od dna. Raditi najteže poslove, mladi, ne znam jesu li danas spremni na to. To je isto jedan problem. Ne bih htio da se samo priča kako je u nas sve skupo. Ali dobro, evo kad spominjete skupo je otići skupo na ljetovanje, da ne govorim u Dubrovnik. Jeste. Jesmo li postali i preskupi? Evo, pokazujemo već 2 godine zaredom da ta špica sezone 7. i 8. mjesec stagnira u Hrvatskoj. Vidimo, Njemci su ovo ljeto radije birali Grčku. Znate što, teško mi je ovo reći, ali nas je pohlepa naša, to je ipak ljudski, dovela do ove situacije. I sada, kako su cijene stalno rasle, tržište je to prihvaćalo, u ovom trenutku više ne prihvaća i cijene će početi padati. I vrijeme je da počnu padati. Kako stanova u Zagrebu, kako stanova i Dubrovniku, ne na najelitnijim lokacijama, ali tako i cijena smještaja, tako i cijena hrane po restoranima i tako dalje. Tako da mi smo sa svojim djelovanjem, sa svojim radom doveli sebe u poziciju. Sad trebamo uložiti ekstra napor i proći određeni broj godina da se vratimo ponovo u tračnice. Mislim da je to neminovno, da nam je ovo škola koju trebamo naučiti i iz toga izrad samo pametniji, da kad se vratimo ponovo u kolosijek, da nađemo tu mjeru. A stručnjaci upozoravaju da će biti teško sad vratiti te goste, jer ostaje percepcija da nisu dobili za svoj novac ono što su očekivali. I nisu dobili, ali treba određen niz godina proći. Treba određen niz godina proći da bi se to povratilo. A hoće li se tržište samo regulirati, da tako kažem? Pa naravno. Da ovi koji su bili pohlepni neće više raditi ili da će morati spustiti cijene? Znate što, ja bih ovako to rekao. Znači, ajmo reći ljudi u turizmu koji rade, jer to su na kraju moji klijenti koji kupuju nekretnine, radu godinu, 2, 3, nakon 3, 4 godine kupuju neku nekretninu i tako dalje. Ti ljudi koji se bave turizmom, restoranima rade jako težak i zahtjevan posao, koji rade 6 do 8 mjeseci mukotrpno i neko smatra da je to jako lako, da je to brz novac. To nije baš tako brz novac, jer vi ste 24 sata svojim gostima, ako neko ima 6-7 soba, onda imate djecu i ta djeca idu po rade, čekaju goste, mijenjaju posteljinu, peru, lincune i tako dalje. To je
to je 6, 7, 8 mjeseci, vi ste stalno na dispoziciji tim gostima i na kraju ste zaradili više nego što u biti percepcija javnosti da zarezat će se previše. Ali kad pogledate da vi niste prijavljeni u svoj firmi, da ste prijavljeni sami sebi de facto da pola godine ne radite, jer vi radite 6, 7, 8 mjeseci, to kad se razdijeli na 12 mjeseci i nije baš tako sjajno. E sad, ja se nadam da kroz, ajmo reći, neki u buduće, da će se naša turistička sezona produljiti. Da ljudi rade cijelu godinu. Recimo uz pomoć, evo recimo grada Dubrovnika, već nekoliko godina zaredom su jako popularni izvođači za novogodišnje koncerte. Znači, bio je prošle godine onaj Cukero, prije toga je bio Zdravko Čolica, Dino Merlin, pa onda se toko Bošanove godine opet spoji jedno 10-15 dana, pa onda imamo u drugom mjesecu Svetog Vlaha, ako dolazi brzo Uskrs, trebalo bi naći neku šemu da je taj turizam traje cijelu godinu. E onda to više ima smisla. I da cijene budu umjerenije. To će biti jako teško vratiti, ali ja se nadam da... Pa ako jedan grad ima mogućnosti da produži turističku sezonu u Hrvatskoj, to je svakako Dubrovnik, je li? Točno. I zbog hotela i kongresa i svega. Točno. Da. Kao poduzetnik, što biste rekli kakva je poduzetnička klima u Hrvatskoj? Da ste u vladi, koje biste vi mjere poduzeli? Evo. Pa, ne bi, teško je to reći, to je vrlo nezahvalno. Ja vjerujem da u vladi rade svoj posao najbolje što znaju, ali problem je samo jedan, po mom mišljenju, to je administracija. Spora administracija i to je problem, po mom mišljenju, koji je jako teško riješiti. Ako se do sad nije riješilo da ima volje ili ne znam što je problem, zašto se ne rješava to, ali administracija je ključna stvar. Zatim opet kreditiranje poslovnih ljudi, znači mlade poslovne ljude. Pustimo sad nekog ko ima firmu 10, 15, 20 godina. Ja ću se snaći, poću u banku, razgovarat ću i tako dalje. Moji klijenti će se pobrinuti za sebe koji su poslovali. Neki mladi ljudi, zašto ne bi imali priliku dobiti neki povlašteni kredit? Da imaju dobar poslovni plan i da zato dobiju početni kapital. To bi bilo dobro. Da se što više ljudi odluči osamostaliti, otvori svoje tvrtke, obrte i da sami sebi zarađuju. Po mom mišljenju u državnim institucijama, u državnoj upravi i gradskim upravama ima previše zaposlenih. Oni fale tržištu rada, ali oni vole tamo. Sigurnije. Eto, i malo lakše. Duže su pauze. Malo lakše i sada, ne kažem sve, i obično imate 20% ljudi koji guraju za neki, ili 30% za ovih 70 i rade taj posao, a nekima je lako i ne žele se i onda, ali siguran sam da bi oni našli neko svoje mjesto pod suncem, da zarađivaju puno više, ali bi puno više radili. Da, trebalo bi se naći hrabra vlada i politika koja bi to srezala jednom zauvijek, pa i po cijenu da izgubi iduće izbore, ali to niko ne želi u politici. Osim ovo je već sad politička debata, bolje se uhvati posla. Držimo se posla, osim ovih nekretnina, vi ste i projekt menadžer. Imate klijente koji zapravo traže građevinsko zemljište i grade nove nekretnine. Da. Pa evo recimo u mojih 20 i nešto godina rada stekao sam puno znanja iz raznih područja. Kako je to iz nekog pravnog bazičnog znanja, tako iz arhitekture, gradnje i poznavatelj sam lokalnih prilika, što je najbitnije od svega. I recimo raznorazni moji klijenti, pa čak i klijenti koji su iz Dubrovnika, recimo iz Zagreba, imaju ozbiljan novac i žele nešto raditi, ali ne žele biti u projektu. Znate, to je jako zamorno, stresno, puno se vremena izgubi, ljude angažirate za određeni dio posla, oni odrađujete taj dio posla polovično, pa ta administracija, gradski uredi, onda arhitekti prebacivaju odgovornost na ured. Pa znate, kaže kako je kod nas, onda pođem u ured za dozvole, čovjek nije predao sve što je treba. I onda govori kako je, znate kako. U biti, gospođa koja radi na projektu uopće nije dobila cjelokupnu dokumentaciju. Tako sad ima masa malih detalja. To nije ništa kompleksno, ali puno malih sitnih stvari treba znati i da taj projekt ide. I onda ljudi ulože novac, recimo kupimo parcelu, oni kupe parcelu,
ja im vodim projekt do kraja, vodim znači analizu projekta, kakav će projekt biti koji je najisplativiji, radimo znači onda projekt u suradnji s arhitektima, vodimo taj projekt do kraja, čak s njima pomažemo ishodovanje svih dozvola, zatim opet to kreditiranje sa bankom, prodaja, pretprodaja, znači kapariranje određenih stanova, nakon toga banka daje kredit, kreće gradnja, cijeli taj proces gradnje opet kompleksan, uporabne dozvole, prodaja stanova. Rješavate ovu spomenutu administraciju, znači? Pa rješavamo sve i taj investitor koji uloži određeni novac dobije svoj profit. Od tog profita se ja naplatim i to je dio posla koji radim, koji je jako težak, iscrpljujući. Za njega treba biti puno znanja iz raznih područja. Evo, pri kraju smo, spomenuli ste da volite nogomet. Što radite u slobodno vrijeme? Koji su vam hobiji? Pa u biti ja više volim tenis nego nogomet. Volim tenis, strastveni sam rekreacijski tenisač, samo što kao sport više volim gledati nogomet. Volim ali sport. Igrati više volite tenis? A ja volim više tenis. I duže traje. Da. Tako da evo, volim tenis, volim nogomet. Tako da je sve što je vezano uz loptačke sportove, onako šetanje, trčanje bez lopte, nisam neki pobornik toga. Tako da, iako to cijenim, to je dobro, ali više volim loptačke sportove. I u posljednje vrijeme, evo, odlučio sam da ću ići po nekim raznim konferencijama, seminarima kojima prije sam smatrao to gubljenje vremena, nekako nisam baš to previše cijenio, jer sam imao puno posla za odraditi. Htio sam onako odraditi baš ono što moram i ja sam smatrao uvijek da je samo stvaranje nove vrijednosti taj rad. Ja sam pokušao raditi više na sebi, učiti, stvarati neka nova znanja iz nekih novih područja i u tome uživam, tako da to je to. Pročitao sam da volite jako biografije poznatih. Da, volim puno čitati, volim biografije. Koju biste izdvojili? Koja vas poznata osoba fascinira? Pa čitao sam, možda mi je najzanimljivija biografija o Fidel Castro. To mi je nešto bilo koji on na neki način autorizirao kao da je u biti vjerodostojnija. Tako da, nekim ljudima koje smatram da su posebni, ali volim čitati sve, tako više sam za publicistiku nego beletristiku, ali svako dobro štivo me opušta, tako da eto. Koliko imate na kraju vremena za obitelj? Pa imam to vrijeme uvijek pokušavam naći, imam 3 djece i mislim da je to moj najvažniji poziv u životu, truditi se biti njima dobar otac. Sad, kad vi iz Dubrovnika putujete negdje, koje su vam lijepe destinacije? Jer kriterij je u startu visok. Da. Ja ne volim ove neke daleke neke destinacije koje onako što bi se reklo vrište, znate, Havaji, Bahami, Tajland i tako dalje, Dubai. Ja više volim nekako evropske destinacije i gradovi poput Madrida, Barcelone, Rima i Venecije, mislim da Beča, da to su mjesta u kojima se ja nekako najbolje osjećam, gdje osjećate tu povijest, gdje nekako je to više evropski, više je to volim. To vole i strani turisti, zato su to i najposjećeniji neki gradovi, posebno Rim, je li? Da, Firenze, recimo, Sijena, prekrasan grad, recimo gore Baskija, Bilbao, prekrasan grad, San Sebastian, znači, tu sam bio. Uglavnom. Pa Europa, jes. Mislim da je Amerika kod nas sada, trenutno, samo mi to još ne vidimo. Mislim da smo mi Amerika, samo trebamo početi živjeti i raditi. U kojem smislu smo Amerika? Pa da imamo velike mogućnosti koje nismo prepoznali. Kao Europa? Kao Europa, kao Hrvatska, kao Dubrovnik, kao Zagreb, kao Split, Šibenik, Zadar, Istra. Da imamo mogućnosti enormne. Samo mi to ne vidimo. Mi samo vidimo, recimo, neke loše strane. Ali recimo moji klijenti dužeg niz godina, znači 20 godina tu su u Hrvatskoj, Dubrovniku, pa 30, oni su mi nedavno rekli, koji su stranci, da ja sam nekad prekritičan. I onda ga pita kako sam prekritičan. Pa kaže tako što, stalno što pljuvaš, moglo bi bolje, ali ja uopće mi ne vidimo koliko smo mi napredovali.
Mi smo jako puno napredovali zadnjih 20-30 godina, ali je dobro što smo kritični jer ćemo napredovati još dalje, ja tako mislim, još više. Da. Pa dobro, samo kritika nije loša, pogotovo kad je opravdana, evo kao primjer ovo što ste naveli, spora administracija, to je nešto što nismo riješili, ali postoje naravno stvari gdje smo napredovali, treba i to priznati. Da. A to stranci bolje vide. Da, bolje vide. Da. Gospodine Pikuriću, hvala puno evo što ste bili gost podcasta Poslovni svijet. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledatelji, pratite podcast Poslovni svijet na YouTube kanalu Poslovnog dnevnika i na Mixcloudu u audio verziji. Vidimo se idućeg tjedna. Ja sam Ilija Jandrić. Hvala na povjerenju.